أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما أفريكا mahle. Siqala ngokudumisa umvela kuqala, umdala weinsuku, umvelinqangi. Egameni lika Allah onomusa onesihawu, ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Ngicela ukunibingelela nonke ngendlela ejwayelekile yokubingelela komuntu ophila emhlabeni. Ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nonke, nomusa nezibusiso zika Allah umvelinqangi, umdala weinsuku, zibe phezu kwenu nonke. Udumo lonke lumfanele uAllah yena yedwa. Sidinga usizo lwakhe, sidinga intethelelo yakhe. Sicela uAllah asiphe amandla sivikeleke kubusathane obuphila ngaphakathi kwethu. Sicela uAllah asiphe amandla sivikeleke kubusathane esibenza ngezandla zethu bume. Uma uAllah edukise umuntu, akekho umuntu ongambuyisa lowo muntu loyo ambonise indlela eqondile. Kanti uma uAllah ebonisa umuntu indlela eqondile, akekho umuntu ongadukisa loyo muntu. Ngifakaze ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukaAllah. uAllah munye. uAllah uzimele, uAllah akazali, uAllah akazalwanga. Endalweni kaAllah ayikho into efana naye. Ngifakaze ukuthi uMuhammad, ukuthula kube naye, uyisithunywa nomprofeti wokugcina owathunyelwa umvelinqangi, umdala weinsuku emhlabeni wonke jikelele, owathi mayethunyelwa yena emhlabeni wathunyelwa kubo bonke abantu abakhona abaphila emhlabeni. Ngikhulume ngevesi eQuranini engcwele lapho Allah ethi wa idha qila lahum la tufsidu fil ard. Abantu mabetshela ukuthi mabengenzi ukungcola emhlabeni, mabengenzi corruption emhlabeni, mabengenzi izinto eziphambene nomdalo wabo emhlabeni, bona mabephendula bathini? Qalu innama nahnu muslihun. Bathi bona kanjani ngoba thina siyalungisa. Yonke thina esiyenzayo i-right, into embi abayenzayo bona bayibona i-right. Namhlanje ke ngizokhuluma ngalabo bantu labo ke namhlanje. Ngizokhuluma ngobuthakathi. Isihloko sethu esikhuluma ngaso namhlanje sikhuluma ngani? Sikhuluma ngobuthakathi. Sizwile encwadini kaDeuteronomy 18 uyiqale nje kuverse 9 lapho uAllah ekhuluma ngokuthi abantu abathakathayo bayisinengiso phambi kwamehlakhe. Sizokhuluma ngobuthakathi ke manje.
uma silele ebusuku, uma ilanga lishona kuqala ubumnyama, abathakathi ke basuke sebeqala ke nabo sebelungisa. Onemkhovu utshela imkhovu yakhe ukuthi lungani ke manje sesiyasondela isikhathi. Onotokoloshe naye utshela otokoloshe bakhe ukuthi lungani manje sesiyafika isikhathi, sesiyasondela isikhathi. Onomantindane naye utshela omantindane bakhe ukuthi akulungwe sesiyafika isikhathi. Onemfene othakatha ngemfene naye utshela imfene yakhe ukuthi ke sesiyafika isikhathi akulungwe. Ozohamba ngendwangu emnyama emoyeni naye uyayilungisa ke indwangu yakhe manje uyibhixa ngaleyo mithi leyo ezokwazi ukuthi imndizise. Ondiza ngesinkwa naye ulungisa isinkwa sakhe lese sispecial andiza ngaso. Ozondiza ngeteaspoon naye uzogibela iteaspoon yakhe uyaqala naye uyibhixa ngemithi yakhe leyo. Usho njalo umdwalo uyasixwayisa ngabantu abanjalo. Ingakho esifundisa umkhuleko othini qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq. Cela ukuvikeleka kumdali lo odale intathakusa, ngoba yizikhathi abasebenza ngazo ezinye babuya ngazo lezo. Odale ini? Odale intathakusa min sharri ma khalaq, kukho konke okubi yena akudalile. Cela ke ukuthi akuvikele yena kukho konke lokhu akudalile. Cela yena lo odale lobo bubi lobo, kuwo bonke ububi abudalile. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, lapho ubusuku manje buqala benze njani? Imini ikhavwa yini? Ubumnyama. Lapho kuqala ubumnyama uthi Allah cela ke manje ukuthi akuvikele ngalezo ikhathi lezo, ngoba kwenzakalani manje? Sebeyaqala manje balungisa izinto zabo. Ngithe namhlanje ngikhuluma ngani? Ngobuthakathi, usizi lomuntu othakathayo noma umuntu othakathwayo. Right, ukuthi ke mangabe kufika ke lezo khathi lezo ke ikhathi abaqala ngazo from 12:30 1 yizo ke ikhathi lezo ke abaqala ngazo. Ofuna ukungibuza ukuthi mbatha lezi zinto lezi uzazelaphi, ngizoyishiya inamba zami, angifonela ngibuza zomtshela ukuthi ngizitholaphi ngizazelaphi. Kodwa ngifuna ukuxwayisa abantu bakithi bazi ukuthi mangabe belele kwenzakalani bona mangabe belele. Sengibalileke ama transport ngikhohle umthanyelo, kodwa ngoba umthanyelo into endala bekungasadinganga ukuthi ngubale. Sengibala nje i-civilization yabo, ngoba phela nabo bayaphucuka abathakathi. Umthanyelo sebewusebenzisa ngaleso sikhathi leso, kodwa ngoba sebayazi ukuthi umthanyelo especially idakwa ziyababona labantu abasuke bedakwe ebusuku bayababona ngoba bendiza ngemthanyelo. Kodwa i-teaspoon abakhona ukuyibona, i-loaf brown abakhona ukuyibona. Angazi ke indwangu le emnyama okuthiwa ngidizwa ngayo nayo ukuthi yona bayakhona yini ukuyibona. Abanye bandiza ngezikhiye, kuningi nje abakusebenzisayo. Ulele ke wena ngaleso sikhathi kwakho endlini, bona bahamba phezulu kwemizi yethu noma kwamakhaya ethu, bahamba ngaphezulu bayandiza. Baya kuphi? Baya emkhathini. Bandizeke amabanga amade. Bathi sebewandizileke lawo mabanga layo amade. Umuntu owenza lokho unembeza ufile. Unembeza usasebenzi kumuntu owenza leyo nto leyo. Kodwa ngiyaxwayisa nje eAfrika ukuthi wazi ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Kwenzakalani mangabe silele. Bandizeke amabanga amade kuze kufike isikhathi lapho bengena khona emanzini, whether kusolwandle noma kusemfuleni, kodwa bangena emanzini. Uzubone ukuthi labantu laba ama professionals ngehandwork yeart yobuthakathi. Amanzi asezwabona awasabaqheli, abasaqhilwa amanzi. Mina nawe mangangena phansi kwamanzi kufanele ngibamba amakhala, bona bangena benjalo, awasabaqhila amanzi. Kukhona ke Nkosi yami
abakade bengazi, abamenyiwe nabo egameni lothando, kuthiwa bafuna ukuboniswa ukuthi bathandwa kangakanani, nabo-ke bayangena-ke lapho kulawo manzi lawo babanjwe ngezandla, nabo bayamangala ukuthi kungani amanzi engabaqheli. Bangene-ke nabo lapho phansi kwamanzi, bahambe elide ibanga la phansi kwamanzi, baze bayofika-ke lapho abafika khona sebephumile endaweni leyo enamanzi, bayongena endaweni ewumhlaba owomileyo. Indawo futhi ewumhlaba nje, indawo ekuphilwa kuyo, yabona nawo abantu bayaphila. Kodwa umehluko lapho ubona yonke inhlobo yabantu wena owazi ukuthi abasekho. Labantu laba bathwetshulwa uyababona lapho, kodwa ayikho into ongayikhuluma. Uyazi ukuthi usibanibani wadlula emhlabeni, ngangikhona emngcwabeni wakhe. Umalume wadlula emhlabeni, ngangikhona emngcwabeni wakhe. U-anti wadlula emhlabeni, ngangikhona emngcwabeni wakhe. Ugogo wadlula emhlabeni, ngangikhona. Zonke ihlobo zakho, ngisho nomakhelwane, ngisho nama-colleagues, nalabo sonta nabo enkonzweni la uhamba khona abathwetshulwa, uyababona mawufika lapho. Kodwa ayikho into ozoyikhuluma ngoba ngenile usufikile manje. Ubona ama-departments ngama-departments, babodwa abaze namakhanda abantu asebebanqamula amakhanda, babodwa abaphethe izandla, babodwa abaphethe inyawo, babodwa abaphethe ama-private parts ngokwehlukana kwawo, babodwa abaphethe amabele, babodwa abaphethe ibunu, babodwa abaphethe amehlo, babodwa abaphethe indlebe, babodwa abaphethe ingane lezi ama-steel bonds, le ingane lezi zithi mayiqeda nje ukufika emhlabeni bese ziyafa kanti ibulawa yibo. Babodwa abaphethe lezo ingane, babodwa abaphethe amahlwili alabo abachithelwe izisu kanti yibo benza ukuthi kube nalawo ma-miscarriage. Babodwa abaphethe lawo mahlwili layo, babodwa abaphethe imphongolo egcwele igazi, babodwa abaphethe ingane lezi eziabhothiwe. Ama-departments nje ngama-departments, imikhakha ngemikhakha. Babodwa abaphethe inwele, lezi abayigunde laba abayigunde bona. Ama-departments nje ngama-departments. Babodwa abaphethe inzipho lezi ezifakwayo, lezi ezixhunywayo la ezandleni. Babodwa abaphethe inwele lezi ezixhunywayo la ekhanda. Babodwa abaphethe inqophe. Babodwa-ke abashaywayo ukuthi wena ngikuthumile ngathi hamba ophendula usibanibani isidakwa, namanje utshwala kabufuni nalabo hambe khona, uhlulwe yini? Iyasha induku. Omunye uthunyiwe ukuthi yena akayochitha umshado, uhlulekile, iyasha induku. Omunye uthunyiwe ukuthi akayohlanyisa lo oseqede esikolweni e-university, osezograduate, uhlulekile naye, iyasha induku. Babodwa nje abakhulekiwe, abasazokhovwa. Mbatha wayikhuluma imfihlo mntaka Sibongile. Intombi yasemachunwini nekeleyo-ke uSibongile uMichelle wakwaNdima, yena-ke isithole singizalayo-ke leso-ke ensizweni yaseMambatheni. Yane babodwa-ke abaqeda ukuthwebula abantu abafike nabo, njengoba ngisho inamba nje bakhulekiwe lapha ngamaketango, yilaba-ke abazokhovwa, abazophendula imikhovu. Babodwa abafika nomantindane babo, babodwa abafika notikoloshe babo, babodwa abafika nemikhovu, babodwa abafika neyimfene. Mind you-ke mu-Afrika ukuthi bonke labantu engibabalayo akekho noyedwa ogqokile idilozi, alikho, i-underpant ayikho. Bayibhushuzelela nje, bonke bayihambela ngamasuda abamasele, bonke abantu abala kule ndawo. Babodwa-ke abafikayo la e-university le okufikwa kuyo, abasazofundiswa ukuthi la ekhaya kusetshenzwa kanjani. Ubuthakathi njalo lobu engikhuluma ngabo. Qaphela-ke ma-Afrika, ngithe mawulele lezi zinto lezi zenzeka mawulele. Awu sengicishe ngakhohlwa omandukulu.
babodwa bafika nezikhova, bona basebenzisa izikhova, babodwa bafika nezikhova zabo nazo zizobhiqwa ngaleyo mithi leyo zizobhiqwa ngayo, zigcatshwe mangabe ziyagcatshwa. Ama-departments ngani? Ngama-department. Khona amakhehla nawo waqokile ahamba ngamasudu amasele, khona izalukazi nazo ayigqokile zihamba ngamasudu amasele, uyayibona nje zise ishwabene namathanga ashwabene, konke nje okukhona nje okufanele ngabe kufihlekile ukubona ngosi. Awukwazi ukubuza ngoba wena umusha usazofunda njengoba ngifundisa nje. Ama-departments, imikhakha ngemikhakha, iminyango ngeminyango. Nawe-ke Nkosi yami, wena ufikayo usemusha, mhlawumbe uhamba nomkhulu wakho kubambe ngesandla, noma uza nogogo wakho, umzukulu, umntanakhe, umakoti, umkhwenyana. Labantu ayikho into abangayithakathisi. Lalela-ke ema-Afrika, kuyaqala-ke manje, kuyafundiswa-ke manje ukuthi yabona-ke yonke le mkhakha le yabantu le osuyibonile la, bonke labantu labo ungakhathazeki ngabo, sizokufundisa ngabo manje ngoba nawe usuzoba omunye wethu. Into kumele uyazi ukuthi thina-ke la kulesizwe lesi osibonayo asizwani nentembi. Asizwani nje nentembi thina, sifuna nje ubulungiswa ngaso sonke isikhathi. So umuntu owenza intembi ulwa nathi. Asifuni nokuyibona nje intembi eyenzakalayo emhlabeni. Ulaleleke. Bonke abantu abakhonza umvelinqangi bamkhonze yena yedwa, bengamhlanganise nalutho, bekhonza nje yena yedwa, bengamenzela abancedisi, bengamenzela abalingani, bengamenzela izifaniso. Lawo bantu labo asifuni nokubabona. Labo bantu labo benza kabi. Lawo bantu labo abenzi kahle, benza kabi. Labo bantu laba benzani? Abakhonza umvelinqangi, bemkhonza yena yedwa, bengamhlanganisi nalutho, bengamenzela izifaniso, bengamenzela abalingani, besho nokusho ukuthi akazali, akazalwanga, futhi endalweni yakhe ayinto efana naye. Asifuni nokubabona labo bantu labo, balwa nathi, baxabene nathi. Abantu bokuqala labo esilwa nabo, asifuni nokubabona labo bantu labo, balwa nathi labo bantu labo. Bayenza kanjani intembi kangaka? Asifuni nokuyibona nje leyo nto leyo. Abantu esibafunayo, esizwana nabo thina, esivumelana nabo, abantu abathwalayo nabathwalisayo. Hayi ke abantu bakithi ke labo yihlobo zethu ke lezo. Abantu abathwalayo nabantu abenzani? Abathwalisayo. Sizwana nabo ke labantu, abantu bakithi ke labo benza ubulungiswa ke labo bantu labo ke. Benza izinto ngenkani, benza izinto zenzeke ngenkani. Abantu ababhulayo nabantu ababhulelwayo, abahamba bayobhula, sizwana nabo ke lawo bantu labo ke. Abantu ababhulayo ngabe amagama sizwana nani? Sizwana nezangoma, sizwana nabaprofeti laba bathi bona bayahlola. Hayi ke nalo ke ilokuzana iqembu ke thina esizwana nalo. Abantu abasebenzisa abalozi, sizwana nabo kakhulu ke labo bantu labo ke. Ngoba batshelwa yithi lawo bantu labo ukuthi abalozi labo bazobasebenzisa kanje. Yithi sibanika labo balozi labo, babalanda lawo balozi labo. Abantu abasebenza ngamadlozi, abasebenzisa amadlozi, abantu bakithi ke labo, lawo madlozi lawo, leyo moya leyo bayilanda leyo moya leyo yamadlozi bayilanda yithi sibanikeza leyo moya leyo. Abantu abubulala abantu babanqume njengoba nibona nje abantu ngama-department, abanye bephethe amakhanda, abanye bephethe izinqe, abanye bephethe lokuzana imomozi, abanye bephethe amabhiskiti ey'ngane ey'ncane, abanye bephethe ubuntu bobaba,
abanye bephethe ubuntu beingane ezincane, ubulili besilisa nobesifazane. Nampo-ke abantu esisebenza ngabo-ke thina la kulo wethu umkhakha, ngoba thina senzani? Senza kahle. Bonke labantu laba abaphambana nalento le thina esiyenzayo, asifuni nokubabona labantu laba benza kabi lawo bantu labo.